Koji je vaš najveći strah? Moj najveći strah je da ljudi saznaju moje tajne. A kako prevazilazite taj strah? Pa ne govorim ljudima moje tajne i biram prijatelje. Ja uopšte nemam straha. Ako... Znači, šta kaže ovaj prijatelj, je li od žene strah? To je neminovno. A kako prevazilazite vaše strahove? Pa, verom u Allaha. Najveći strah. Strah od Allaha Đelešanohu i ničeg više. I račun struje i toga se plašim za trenut. Od Allaha me najviše strah. A šta ja znam, rekao bi strah od Allaha. Moj najveći strah jeste to da ne povredim nečije osjećanja. A kako prevazilazite taj strah? Tako što se trudim da uvek budem tu za neku osobu i da ta osoba bude tu uz mene i da dam najbolji savjet koji je moguće. Pa strah od iznenadne buke i od visine. Nemam ja strah. Od Allaha jedino. Pa rekla bih da su moj najveći strah psi. A kako prevazilazite vaš strah? Smatram da svaki strah treba da se prevaziđe pre svega na način da se sa njim suočimo i da onda nakon toga pokušavamo malo po malo da prevazilazimo to. Dragi gledaoci, čuli ste najveće strahove naših građana, ali i načine na koji ih prevazilaze. Možda vam upravo neki od ovih načina pomogne da i vi prevaziđete vaš strah, ali je pre svega najbitnije da se suočite sa istim. Za Connect televiziju, Neira Hadžalić.